Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulunkeun sabah dua buah qasidah yang berjudul Cicim Pala. Umpung cicim pala di chong ba ibo kayem ji piyo chong kayerimba muhut ngan nafsu sering hanat roh tempat penio sinolam donya mepajan tumarakalon mepajan tumawarelon tanyo ta junjung tanyo ta lindung syadaradumna bet puduh hayu lam gampong bet puduh cakla ngon kaum tanyo ta junjung tanyo ta lindung syadaradumna umpung cicim pala di chong ba ibo kayem ji piyo chong kayerimba muhut ngan nafsu sering hanat roh tempat penio sinolam donya lembang gunang hai tungku di chong kaji bolagu meriber macam nyo puturun hawa dengan nafsu bertengku ji poserban mitara sekinya abe muka tentu dot kekejan kebinasa puturun nafsu jina male tale puturun hati nyawa puturun nafsu jina male tale puturun hati nyawa umpung cicim pala di chong ba ibo kayem ji piyo chong kayerimba muhut ngan nafsu sering hanat roh tempat penio sinolam donya kiban bu dah sambung lam. Kasidah kedua yang berjudul Lagu Nasihat. Lagu nasihat ulun nyanyikan kepelajaran hai ketanyo dumna getanyo umat Islam perintah Tuhan hai benda kerja lagu nasihat ulun nyanyikan kepelajaran hai getanyo dumna getanyo umat Islam perintah Tuhan
Sembahyang limang, hai limang tinggai sebagai tiang gairahkan dalam agama. Beda getanya urang Islam. Bakta sembahyang hai atawahana. Amai sembahyang pun tergetimang. Balunyan teman hairakan yang lain teman. Menyokan apa nibah sembahyang. Karena tiang hai rusak ubena. Lagu nasihat ulun nyanyikan. Kepelajaran hai getanya duna. Getanya urang Islam. Perintah Tuhan hai betah gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.